kalian jongi kum ke hun Tremon siapa kebangi ai kerting ke movement for change de nilalek ban ya kendu yu deputy commissioner jangka West Jambi Hills District bat kumju yagi returning officer jong dinegi southerly ki constituency kita kide ke fast nertiang constituency bat ka tujuai constituency bat ka Hadralian constituency bat ka Fort Mogayao constituency de ke jing tuka jimut jitmu ke bangi ngile ye kendu yu deputy commissioner bat yagi negi returning officer jong dinegi southerly ki constituency kalong haga jing ye day bat ke jing le siliang la ne ke jing le arsap jong ki rangba snong boper ki badon hapo kaniga West Jambi Hills District haga jing ye day bat kene election arajar arpeulai nile yo ke jing tip ke batikna don kisnong kiba le arsap bat kiba sya siliang yaki candidates kum penuksa lada ki wan ki candidates ki babun pisa lada ki wan ki candidates ki baklan ki priang bar ki sim khia bha nadu kejing arrange ki meeting bar hadu kejing pha ki pai nong som snong ban yawan renti ban yawan biang por hinre ngilap ba lada wan pat de ki candidates ki baduna pisa de ki candidates ki ba ki kimon de ki candidates ki ba kham rit lair chu om be kumta te kim ai jing tip daga batikna ye ki nong som thau bagi wan renti bagi wan biang por segi jing yala te kan ne galong ke ba pen kheng ya ka hok jong ki candidates bo fer ki pen kheng ru ya ga taka rules of democracy ki pen kheng ru ya ga taka model code of conduct namar bangi tip baro ki candidates na ki parti bo fer ki candidates bo fer ki don la ka jong hok ban yo ya ke meeting ke bebiang andre da jing le jong ira ba slong kumne kalong ke benyeu siliang bat kalong kumba ibenye kike dina kene ke daw tingi ay ke jing tho ya u deputy commissioner bat igi returning officer bo fer jong kine ki Southern League constituency bakin ay ke jing tha ya barok rang ba slong ba kim dei ban le arsap